إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كبير مثال سيناغ تيريس أبوان درسمي ألون من مدي هفتاغا كوري جندي خوفوغا فهمفوم غواك هذه ميري أميوتي خوفوغا فهمفوما بوليغن أنا باين أحكام تأجتريغا جابيرا نوتا أوتو إيه بيس كندو أدي بلاستروغا فهمفوهم دين عماما نوتا فاغودي أدي أقولين خمار نوتا بروغا فهمفوهم هم بيما فقهي قطن ألون منا وضوء أحكام تأجترين إنكم برا مهم حكم تأجواهك ميادوك فيلالوغا اسمه फिलहाल फैशन में पूरे गणों दंडवादन बेनुमनी इस्लाम दीन की लुई फसे है दीन के बुना डोलन बर गिना गाडुहा इस्लाम दीन के लुई फसे है कं हाम को दे एम मुहिम मुकाम की मैं दीन के एम बातिवे आलोकं कमुगा कंडली फामिवा फर्द फसनामादु अदा कुरुमुगा बलिमी हाया लुई तक देवाफा फ़र्द फसनमादो अदा कुरुमट्टका वुदू कुरुम ए नमादा एक फदन फ़र्द वेगे बाकम फ़र्द अलुकम कुरुमट्टका कुरा वुदू के हुक्म की अलुकम के हुक्म ए फ़र्द अदा न कुरबन वुदू नो तहारत नती हम तहारत एना हासिल कुरुम की समा ए फदन वाकम मैं कुगा बालिमी हाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला लब्वाफ़ा व लुई तो गुगे तेरेगा वुदू कुरुमुगा लब्वाफ़ुरी लुई तो गुगे वाह के बिदक्कने अदि वुदू के हुक्म ता बयान कुरव्वाफ़ा व अल माइदा सूरत के हवना आये निम्मा लब्बमु अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवनी मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकि युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून त्यबा में होगा मच्चा दाती का में लेव मकंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा नुकुरवे ehne kamaku ekalangi irada kuravani त्यबा में हूँ तोहिर कुरव मशा त्यबा में होगा मच्चा ekalangi नियामत फुरियम कुरव मशा त्यबा में हूँ शुक्र वेरी वो मट्टके दीनुगा मीस्तकुन्ना बुरवाने कमे नुकुरवेने कमे उजुर वेरी वेगन एमियोंगे हालता नुगुले गोतुं कुरम मजबूर वेफा वेस कमें हुए हम अल्लाह ताला हैं आयत वही कुरान ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा एवस नफ्स का नूफुल्ले वर्ग बुरे अल्लाह ताला नुजसवे हिता में को फां को लंबेनु मनी बलिहा दुगावा मीहुंगे तेरे नमाद फरवा कुडकुरा वर्गिन बैक बतिबी बलमा हिंगा हॉस्पिटल अलोन में जियारे कोल्लुम बस अलोन में न मिमंजर बफ पेनिगेंदे वारा बलिहालुगा तिबी मीहूं नमादु नुकुरा एता बयक बति बेगतने गिना मीहूं ते मीएग उमरु जेहेनी को में हॉस्पिटल को मिया दुनिया के त जमाने का उरेफा एनगे कारिगा एने हितरि मं हुन गदवे हेवालुगा हुरि मिया एने बर कुरिन दुनिया दू कोफान एम आजद की अन्ना ने तरतीबे नोता उमुरे नोता वगुते एंगे चेन्नु एक मैं को गास बलि हालुगा मामी है ना दुनिया दो को दांजे दाने कमुगे वगुतो गावे फाकम बिरुगने ए बलि हालुगे सबबुम वेसेना आलुकम इतुर गा वांजेबा आलुकम इतुर फरवातरि वांजेबा कोम्मे वगुते गावेस दुनिया दो को फा दांजे दाने कमुगे बिरु एम्मे बुडंग हीवाने बलि हालुगा होंडा मीहाया का मैं को गावेस ए बलि तो का तिबे मियं बलि धम्मति का तिबे उनतेरे नमाद नुकुरा एत बय को बतिबि अदे फते बलि हालुगा वा मीहुन दीनुगा नमादुगा वेस
adi wudu kurma taharatu ga ves lui fasiyata ke mivani devva alonu benge mi mavvegem wa dienuga Allah subhanahu wa ta'ala mista kunna lui gutta ke mivani minbaru kurawwa baqara suratu ke sate ka addiya faswana ta ki roda ge hukumta bayan kuraviya eya nimma malabam wahi kurawani eya to ke medu tere wahi kurani yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah ta'ala tiaba mi honna lui fasiya gen irada kurawwa edi bodi gannawe adi tiaba munna undagu goj e ilahu tiaba mun machka irada nukurawwate efanda wahakata kotere medu ke filalos menna nehembe me wahaka ma handan kolla dini medu ke filawala ki kurin nenne fadan kuri duga tiya debuni khufuga nota istakinu ga femfum ge wahaka khufuga nota istakinu ga femfum ge wahaka khulasa kolla hinduga e khufan nota istakina aranjeni wudu koggem wudu matiga bay befolonan e ba ole mi masalas wudu koffa istakina araf anekka e wudu furiyam korumattaka e wagutu istakina mati femfo kan ujene kam misaka furiyam wudu e kurma foga den istakina arafi miha dem wudu gallunas ena istakina nubala kam gawana wudu koffa fadom ga baduga istakina ga matiga femfuhum ga waha kam dak rashuga gaem ve hunna miha erre dua banden hinagatum fiyawa wudu gelle kantattake meduweri vejjanama ena khufuga wudu kora komme ogutega khufuga femfum huddave gembe femmaran jejjanama hinaganna jejjanama istakinu baalun jehela ame fadan datorage matiga wa miha vejjanama tindre tinduwa vanden khufuga femfum huddave gembe mi warabbodu luyad debba fawa alonu menge mi gawmaki finihunu men evvaru gawmaka vima fini bodu wegen istankinu balen nukerigen ule wagutenna dekam ko efada gawm tange bahuri fini baru wegen gos afayen angilava kotu da istakim da e balam vis datiwa hisabga e effar wudu kurma foge eg matiga femfu maki libigen da warab bodu luye ame yako meduge fidalga mennani jabira ga femfu jabira mikiyani hiya ribat yuda ala al-udhu al-maksur liyujbir bindan gosawa gunawanuga ala otta jabira miken pezamanuga fatigande ge matiga base mi alane gunawan bindan gosawa hisabu rakkaterikamaeko yang ituru harakataken aya nudi hifettu mattaka ala otte ge waduna kan bizamanuga ege baduga melani plaster bodu simenti gandenge hikune monne chenge ehmbima evesama ottuge hukum ehmbima ottu nuwata plaster ge matiga femfum ge wahaka ha em figuga mikiyani jabiraye ki kuri denne fada bindangoswa gunawanuge matiga ala ottu nuwata plaster dengoti isoba mikiyani zakhamta nuwata faru gandu taka ehmbima zakhamtaka faru gandu toga matiga alafawa base gandu ga femfom ge wahaka demmiya gulige miyanna femfu hena gotab bala iruga alon men visnalan jehni binnagen goswa tanuga nota zakham lefawa faru gandu domaki enayen kuladanaka mekan kurevenaka mekam gawanama wudu furiham kuran jehne sadaka ingiyege kuda badayakun tankole bindango soyegen ottu naala nota besnadu naala doctor dukoldan ebbaso wajjanama ene gunawan doyegen wudu furiham kureven ehmima jabira vias isoba vias ege mane ki plaster vias besnade vias zakham nota bindango sowa tanuga fenjessumuge furusato ennama wudu furiham kuran jehene namaves mi waaka mi filavalu gulifan yoneves e base kanduge sababun nuwate ottuge sababun fenjassan uzur veri manava den oti e base kanduge matiga femfuhum mi dienuga lavva fama luye den bad fem e gunavam wuduge gunavanne dovumge baduga nota femfuhumge baduga base kanduge matiga femfuhum dienuga mivane hudda kurawwa femfuhen uzuru veri vanama
by base kandu taki e base kandu ga fem fuegen base kandu ga tere fem wanum ge sababun nota e zakhamu ge sababun fem fuhem bes huzur wari waafad zakham tauga ena den oti wudu kurun ekko ena huzur wari am ekkamuga kandala tayammum kun eni wudu nukurave miha ei fen netigem wudu nukurave miha ya hukmi gotum wudu nukurave miha besoti tayammum kun hukmi gotum fen nukurama ki ei base kande ge sababun e gunawantaw ga fen nujessene tive tayammum kurun ena misedani fen netigem wudu nukurave miha ge hukuma emima jabira ga fem fuhumuga ya usaba ga fem fuhumuga meoti e de gunawanu ga fen jesse mennama hama fen jassage wudu furem koro fen jassan uzur gari wanama base kandu ge matiga fem fu base kandu ge matiga fem fu maki skoreben nek kam ga wanama de moti tayammum miya ekko khuffuga nota istakinu ga fem fu ma base kandu ga fem fu ma tin gotakun e batafatu mi effada de kamen nu eme fortama kamaka taharata balairuga istakinu ga nota khuffuga fem fu heveni wudu koggen istakina nota khuffan arafa wa miha dem wudu gellunima nabes base kandu ga fem fu humaka e base kandu elumge kuri wudu kurun shalaz kuraka nuje ei miyako zakhamem wegen gunawane bindang gosken den egadi ga enaya duniyavi gotum sadi dini gotum wegen sauda wegen mani enage zakhama farwa kurun ei egadi ki ena goyage wudu kurun ulena gadenu ihan ena gellu duru kuruma masake qurani e gunawana ituru gellume viya nudinuma e zakhama ituru gellume viya nudinuma base gandola egadi ga wudu kurun kanno uleni mikamat taka besehemvima khuffuga femfuga nama khuffan araruga hunna jeni taharatu matiga ekamaku base kan dolma fawga wudu ko nu wudu gellifawa miha ge atuga misa kanota faga base kan ngeli den ena wudu kura hinduga e base kan duga matiga nota e plaster ge matiga femfu mudde ge taharatu netaswes base kan duga femfu hevene den moti wagut khuffuga femfomuge wagutu mige korin midaruskes gannawale vijje daturu veriyan nama tinde tinduma rashuga gaambe hurimihan nama erre duas khuffuga femfu even erre duas samama foga jenanu khuffu baalafa udu furiyama ko fadonna nama ves base ganduga femfu maka nei mi wagutu kandalu wafe migota daturu veriyaya nota dafuga gaambe hurimiha baki wagute kandalu wafawani khuffuga femfu man ekane emima base gandu enaya nattalam doctorum hudda den nota zakham faru gandu faseha ve fendesa enaya kereha dos wanden enaya base gandu ge matiga nota e plaster ge matiga femfu hum hudda vegembe timmana tafata ki femfu he gotuga vestafatu khuffuga femfu heni khuffuge matiga khuffu nota istakinuge hadiwane mes dabba kuriduge daruskas buni deenuge mikanka asa miwani ege hikmen alormanna forwegen wagotuge wuduge gunawan doye saaf kurumge hikmaten no migoti Allah taala kallange rasul sallallahu alaihi wasallam mikam migota amru kurabiti khuffuge matiga femfu heni en nonnama istakinuge khuffuye sege dabfu saaf koggen saafuwan eka mi taharatuge me alukam furema kurumattaka khuffuga nowata istakinuga femfu enjeni istakinuge matiga ekami namaves base kanduga femfu enjeheni base kanduga matiga enno ebai misalaka ai binnengo semmiya mole atuga plaster wala fenna mahamekani matibaga foela nufudene matinna dashunna vashagen base kanduga ekko femfu enje plaster gaves base kanduga aves ekko femfu enje khuffuga nama matin ekani ei ingilitoge kolum fage tabikatta ahame ai katalima bodu baga ai ketulima fuduni ekamaku base kanduga femfu muga ene kuladana bigembi mimbaru ko muli base ganduge vashan
affirma femfu enjel ehem bima lobet akhum khuffuga femfuhuma jabira ya isobanota plastera basekanduga femfuma bulin tafatu dekam denganaka miya vidigan dem miyoti imama nota fagudiga femfum imama yaki boduga ala fagudi defawaname adi fagudi ola bawatunna e fagudi olomuge thaqafat nisbek kovs tafatu nantan areboga defa bohri yamanu karage mihunna sham karage mihunna iraq karage mihunna arabinge ki mihun ala eki fagudiyan eki bawatavs nan defa hure namas jumla gotegga imama nota fagudiga waka nitaga me faha kollani fagudiga femfumaki sunnatun sabitu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurabba fakam nabiyya sallallahu alaihi wasallam wudu kurabbi hinduga fagudiga femfusen kama sahha hadith urtani bori egoton er riwayatu gawani tawadda famasaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati wa ala al-khuffaini nabiyya sallallahu alaihi wasallam wudu kurabbi hinduga nikuriya ekuga fagudiga femfussava adi khuffuga femfussevi ehen riwayatega amr ibn umayya radiyallahu anhu ge arihun riwayatege ekadeg fan vidanwani ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekadeg fanuge fagudi kola adi ekadeg fanuge khuffu kologa femfussavani ko iman kadege fanu dekawda gatin wudu kurafumuga fagudi gaya adi khufuga nabiyya sallallahu alayhi wa sallam femfussawati ashabe kadunna fenwadagen fawe adi ekadefana amal kurafuma fo ummata bane kan uganna defa miga faaga kollan je kamaki islami thaqafataki medu harukashi kamaka vefaamman tumbuli behettum adi tabikattame faakuri urum mi harukashi kameke mi deenan alab vadnafama kantattake baymion dakka wahaka e takuraru kurile ginakamun deenan ule mi hunnar sehen hiwa fada eka mifada sah hadith ko engikendani fagudiyaki man nabiyya sallallahu alaihi wasallam turukurabi adi ekalege faanuge e feeran kologe teren himene islami saqafate adi dannavanto alonmenge divihi rajyage sagafatuge terege simene firihanu fagudelu embima hitame ko faa kollembeno jugma illa forum fagudi ala forum adi mifada dini gotum mihaku tubule batta fe harukashi kame baymiun sifa qurative eheo tanegga ule fajuru fasigu lavakiyuntere filumu kule mihaku vejjana mena honna gotam mihaku utta sadia harukashi kama kanno medu alonmenge zuwanu kamfet torufa nefet torufa awra niwanu ko nukume vianu da faish amalta muttamoga ginamegen midani bayako deenan ule komme farako emihon deena durukuran kureve hama masakkatuge sabu miya ekoga alonu ganaka swahake jehila hinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam wudu kuravvi hinduga fagudiga femfusse kama danna bekadunge meduga nenge khilaf e hudda kame kama meduga den moti fagudiga femfuumuga bayt danna bekadun sharutu kuravva nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanuga e turukuravvi fagudige usula fagudi ala fahurun kalefan turukuravvi fagudiyaki muhannaka wa dhat rawaib muhannaka yaki eto olamun gos daddolige darun nafa kangade genes adi rawaibaki etige kangandu fahata digu bay baki tiriyan elifa onna gotan otun ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam turukure fagudiyaki emin bay danna bekon vidalone e fada e gotat fagudu eli me fagudiga femfum huddawani namavis ashabe kadunge mibas fulutaka adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga amal fulutaka sahha magum waride fa hadith fulutaka ballawa danna bekadun tere e fagudiyaki waki gotakan olafri fagudiya kam ganwes bodugala fagudiga femfum huddawana kama ama fatwa devva egotum fagudiga femfuhuma khuffuga femfuhuma eba tafatu kurin denne fadan khuffuga femfuhumuga wudu koggen hore
e khuffan erun shartu kureba namas base ganuga femfum ge waka adi ottu nuwata jabira ga femfum ge waka afadan fagudi ga femfum ga wudu koggem fagudi olafa hurun lazimen nukurega manaki wudu netives fagudi olafa rimiya wudu kuragadi ge fagudi naga befum ge badluga ega femfum hudda vegembe hemvima fagudi nuwata imama ga femfum ga e toharat e fagudi alaru wudumati ga hurun sharuten nukure ei fagudi ga femfum ga kurim wudu kurum lazim kura evs dalil netum ehni khuffu ga femfum ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam khuffu nuwata istakin turukura wa fawani wudu ga mati ga hunnawan kan hadith satun higende ei mige kuriga denne mono midiya kuriga daruskadas ben asabe kadon nabiyya sallallahu alaihi wasallam wudu kurevuma fen osawa devum gos ekale fan khuffu ga femfum mattaka khuffu beeluvuma ei tere wada gatuman asabe kadon ulum hadith kurabafe da'ahuma faini adkhaltuhuma tahiratayn tade khuffu baaluwan kanneta timan kadefano e khuffu ngeri wudu mati kuragenne namavis mifadan fagudiga femfuhumaka evs amru fulenne वाके की वुदूमती का हुरगेम फगुडी आले में वो गमती का फिल्म फुए ने एकम के मच्चा दादी देने हमें एक को कुरिन देने फदे वगु तो कंडे लिफा वा कम विस्नुम नहीं की खुफुगा फिल्म फुहुमा की कुरिन देने फदे ततुरवेरिया ऐसा रसुगा गाय में फोन नमिया है बाकी वगु ते कंडे लेके एर्रे दुआ रसुगा गाय में फोन नमिया ततुरवेरिया नम तीन दोस खुफुगा फिल्म फुए नमेस फगुडी का फिल्म फुहुमा की एड्रे दुआ नोता तिंदे तिन दुआ एक कंडेली फवा कमेन्नु फगुडी हम आलाम नमिया वुदू कुरान फगुडी के मतीगा फेम फुहुम हेना यम हुद्दा वेगेबे देन मिया गुलिगंदा अनें हुकुमा की खिमार नोता बुर्गागा फेम फुहुम अरे बहुगा खिमार की अंगेना के बोनिवा कुरमंग अला फतिगंड दीफावा नमे मिफदन इब्न हजर अल अस्कलानी فتح الباري का बस में हदीस के शरह का गिनवा फवे अल खिमार हुआ मा तुगत्ता बिहि अल मरअतु रअसहा अंगेना एनागे बो फरुमट्टका अला फतिगंडम मिकियनी खिमारे वही लिल मरअति कल इमामति लिररजुल अदि खिमार की फिरिहनुं बलुगा अला फगुडी फदन अंगेनागे बलुगा अला फतिगंडे मी इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह किन्नवा फवा शरह खिमारुगा नोता अंगेनागे बोलुगा अला फतिगंड नोता बुरुगागा अलोन में दिवे मिकेने बुरुगाए बुरुगागा फेमफुहुम हुद्दमुमा मेदुगा दन्न बेकायोंगे देबासुलेबे एक तेरेइन हतर मजहब के दन्न बेकायु विदालवनी बुरुगागा फेमफुहुम हुद्द नुआने कम नमवेस हम्बली मज़हब के बाय रिवायत का अदि इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अदि इब्न उसैमीन बिन बाज रहमहुल्लाह फदा दन्न बेकदम विदालवनी बुर्गागा फेमफुहुम हुद्दमाने कम अदि बेकदम विदालवनी फिरहेना के बोलुगा अला फगुडे के फदन अंगना के बोलुगा अला फतिगंड नोता खिमारा की बोनिवा को दे इच्छके अदि ए फगुडिम बोनिवा वरवर मा फुरिहमया बुरुगन बोनिवा को दे नमेस मिया एकुगा अशेख अल उसैमीन रहमहुल्लाह के बसुल अलोनु दन्नवादन उसैमीन विदालवनी फिनिबारुवेगेन नोता अलाफावा बुरुगा नगागेम वुदू कुरं उजुरु वेरिवा हालतुगा बुरुगेगा फेमफुमा की खुद्द कमेके एफदा बुरुगा बेदुमं उजुरे नेन्नमा औला वेगेम वनी बुरुगा के मतीगा फेम नुफुहुमशे एम बीमा मी बसफुलो मी बाबुगा एम हेयो बसफुलका मोती यादे इब्न उसैमीन इदालो फावे ए बुरुगागा फेमफुहुमा फेमफुसमुम के अमल दलील नेतुमुम दें एति क़ियास में कुरेबनी फगुडी का फेमफुहुमा एम बीमा
finibarumge sababun lafona hedum bedu nota buruga beduma ki undagude kamuga awanama nuata adi enum ves e buruga baalagen wudu kuran uzur veriwa halategga menuvi salaka mahaduge gotum wudu kura tanuga angenuna firenu mazunefa wative buruga baalagen boduga femfuhen uzur veriwa nama ni ibn usaymin ge mibah balaruga buruga matin femfuhudun huddamana e nunnama aula vegemani buruga matin fennufume alon mitaga fa kodam beenum wani war gina ngama office tak da angenu adi wazifa ge gotum buruga ge matiga femfuhen mundagu vegen eswa kure ekam ko alon menge midive rajya ga aloganda fennangoti angenonge fa khana ya firenuge fa khana ta meri tafat ko adi angenonge namadu ko ratana firenu namadu ko rata mis meri tafat ko embema buruga ge matin fem fuhumaka ituru burain uzurenne embe buruga matin fem nufa buruga bada boduga fem fuhum ifada bastaka balaro emme auda vegin bana em alugondo burabani anghena buruga ge matin fem fuhumaka dalile sahnen eduga buruga ge matin fem fuhum udda vegin nuwakam adi usaymin rahimahullah ge mibasbula balaruga daturagge matiga umge sababun adi enum ves buruga baalafa fem fuhen uzur veriwa halate medure jinama buruga ge matin fem fuhe dana kama kandeli dan den miya kongoti mi finalu ge me fahonokuta waram muhim nukta mi ei ta kihaluga nota qalansu ay arebogam kene boduga ta kiya gotam miyala namaz korancha ade enum ves muslimunge aada kaada ge tereng himene bodugala mi taakiha fada ichisa kiya nami mi qalun suwaik en taakiha luga fem fuhum hudda nuwane kama danna bekadum ittifaq wala mikam gane khilaf ei taakiha laki baalafa e baaba fa wudu furiya makuruma evs uzuren no fasihai ehmema fagudiga fem fuhum hudda vies taakiha luga fem fuhum huddenwe adi taakiha luga bes fem fuhumakan evs dalilenne ehmema taakiha luga matin bes fem fuhela niga dobete akhun faaga kollenje kamaki tiinuge kidam me kuda kamvies ekamuge macha dalilen ovege menuvi alogonu menna ka amalen nukureme ehmema e dalilaki kobato mega kandala farga darus nimegas befala ko modana mihin me oti algonno sebefulaka suwa qur'an ko bahiya dalilaki adi alonno seccha denne venama ebes alonno burawani dalilege maccan ei alukan alonno waragina darustaw bunafana alukamaki tawqifi kameke mi bunaveni ei dalilege maccan ekkam binawe faavun nunnama badama hinga menduru namada asuru namada aisha namada e namaduge rak'ataka e namada taharata e namaduge kiya zikrutaka kobato tafate hama ekani tafata kinniye alon mennaka alukamuga dalil neti gonnu nimmene ekamako maghrib namadu mikurani tinnako fatis namadu mikurani derakko molokollan hatarrako ta badalan mukol devana alon mennaka khufuga femfuhum muddavegemme khufuga femfuhani matiga vayberu vegem wudu qur'ana may gunaman donna kasnuje wudu qur'aruga buddhige gotum balare gunaman doefata wudu qur'anje ekam alone mibunani vayberu vejnama wudu gellene mikan kamaki sharuga alone men amalu qur'an angawafa goi alukamuga kobato hikmataki miyaku sual ko fenama jawabaki ei ta'abbudi kamtatake ta'abbudiyya mibunamani ei Allah taala engeviti ei lahon alukamge gotuka korave kanta alukam mi kiyane bes aluweti vative alunna nonna sual kurumuge jage alun bunani sami'na wa ata'na adwa kiyaman gafine alun menna ki ei lahge alun ei lahon engevi gotaka ei lahu engevi sharoga wa gotuge matin alun amal qur'an misabun mirege darus nimalna inshallah مفيداملوغا اهم درسكاغن بيان افتاغا بدل كودمغو ميدوغا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.